بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dahil man kemon puji luksang si magpapanjari kemon makhluk kemon pinapanjari itu dia tak gumi itu do ka kemon ne itu lapis langit itu lapis bulan tapi nasa di magmilit malaikat Allah subhanahu wa ta'ala do salawat si panghute junjungan sallallahu alaihi wasallam ye junjungan te ye mo si kite pakahapan labi bang si ilaw dembu may pong tinay komentar kadyo te pito kahalan to malingkan asal lahat itu sambat si Ustaz to ko baraka ako dengan palaway at dito man ka misita ruka tanda kasilasa ika kayo palingkan nen kayo Donald Nelly ngelay ko may mga dukuin lupa hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagriwayat din si Muaz bin Jabal. Ittaqillah haythu ma kunt. Watbi'il as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bangat jete hadis ini Tuhan kita lahat ganan niya. Ganan niya kalaung ta sa mga tanasukin masin ikaw tumuon pakahapan pagke manusia ito magbobo ito duk may duse-dusene malengkan kayo dusehin ginisan ito ni hadje, ni diki, ni tapuk, ni tampal. Dukdusehin ni utambal ni kemo. Duktambal ni duse. Ni duse gite eddo manggir sambahayang tenganan niya. Ni duse gite eddo manggir jinakatan. Niya duse gite eddo manggeru bino maghaji. Niya duse gite eddo manggeru tinawatan. Niya duse gite eddo manggeru tinasbihan. So ginisan duse. Sa kun sa matan ko tambal niyo kemo. Balik tapi si hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia binanggit ko mi atawa sinabut ko mi ittaqillah haythu ma kunt. Mana ittaqillah illahi bo an happy kemon sa ano sapsay happy kemon. Labang ko magmatalew na nambayang na kayo yan, magjakat na kayo, haji na kayo. Hinang na kayo mo pangandakan din. Haythu ma kunt. Bisan pebiw ahin tapit na si haram o adaluner yalam haram bang hinang nen dumendu taggasara nabi siyan pele dulu tapit tamanan tapit na iyo di
masjid atau dilem lugal ini makbul manghininang nila iru tagasara nagado bisan pisa na elu dilem latan jahalis ko may Manila miyaan bang pengetean dari atau hinang dari eri binista. So ittaqillaha haitsu ma kunt. Ittaqilay fil amr. Asal command sa matan Englishin command. Ngandaa subay te dinina ittaqillaha haitsu ma kunt. Magmatalew si Allah antagantag keo binaybayan, antagantag keo dunya, antagantag keo lokal. Naniya mene magin hadja ko magkeula-ula bang lesi lahat miyaan atau lesi lokal miyaan bang sila sa di nagain so lumin say di pangandakan Nabi pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili ittaqillaha haitsu ma kunt. So God with the antagantag kawen dunya antagantag kaw binaybayan subay ili buon ubos neli tambah hadis lay wa atbil hasanat sayyi'at al hasanat bang te peteng teli iye sayyi'atu hasanale gana let nabi san huruf magano siya nagsuno siya sayyi'a ubos hasana pinagsulo ili so in short bani siya tukemon gana man siya uke barduse gana man uke barduse so iye laat lay siya binong lewan kahawa dukhap yung tampal bisarale na dito sallallahu alaihi wasallam so kemon lemmi suweli inanan lukhap kemon duse suwe pinapasan lukhap sayyi'a alhasana tampuha kwa inanan ineresan inanan mungkin si pinahiran sa ili na ubos nepepil amar tambane khaliq wa khaliq innas bi khuluqin hasan. Nagayro tewa bang mag-ibadat kay uus pili iye kaul piil no lagi ha. Siya mag-atap kemon, siya magtewa kemon. Lune ko magsambahayan pag-uus pagwano mo tungotok yung wano meet na ko pagwano kemon din dunya hindi istorya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pagke manusia dem turun dunia ini kaginisan ni manusia. Sebagai tratono atau sebagai ili pagadatan no iya patak pinagadatan ni sakano ke tepit lumano ke selino ke metetuano ke sa shamili kemo wa khaliqin nas bi khuluqin hasan bang patak pinagbidetuahin sabi pagbidetuan bang pagpongtiniin sabi pagpongtiniin bang patak hinidjehin sabi hedjen bang pata ininin kinalasahanin sabi kalasahanin Pagke yeli banda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So balik ko bang hadje li tantan te kemon ili i hadis de buah hadis mi an hadja. Gene ke lepas tu gene ke tungan-tungan to lahat. Antanan hadja mi an. Hai sumakut. So balikan ko induse pwede ume price dem tinda miya kita mang pasik dem tinda kemen sali-sali price nen kemon
depende si klase baju, depende si ano ne bang nen halga, ne mura, niya sarang-sarang. Sa ili dulu sehin. Niya hadje ne diki, niya buhat, niya lampung, niya. So niya hunit tinubatan, niya mura. Niya duse elet nuruk Tuhan no Rabbul Alamin, niya duse elet nuruk pagkasino. Niya duse elet nuruk anak no, elet nuruk medatuano, elet nuruk aseddi. Magsidili. Magano ili. Niya buhat, niya lampung. Na pinakabuhat duse bang elet nuruk Tuhan no Rabbul Alamin. Inan de syirik iyo. Na bang ko iyo talanggal no naga niya. Niya duse suway ko elet nuruk pagkahino na suway ko makumaak pang may bakas kelimutan no, bakas kepepedian no, bakas ke niya suk mo atenen si kao ito may mahuniti samantaan gay kayo puklas lai nakiunitan kayo magpuklas tawon si Allah hari kiamat punit magpuklas mali kini gana na magurong inurong tek kasi Allah gana magtak tinaklay gana magurong inurong gana magpasambi pinasambi pinain amal kung pepiu kung nakao amal kung pepitu no kene ruk amal ni kene ruk dusene malengkan bang niya bakas tazalim no niya bakas ke kahinang turang dunya na masih magsupot tawod si Allah hadamo lai sara mebentelin si Allah pagkukumili gana niya lai hukum jambatan niya kan hukum pandapit atau hukum gitewa. Ako elomian amatitis torite. Nag-comment ko si Facebook. Sa parang maghapin bele si lahat I antara may asi pa rin taruk may antara ariyata. Nagbono. Pinaparintahin Allahu Akbar. Piningkipakli Allahu Akbar. Ikituhan mo bang Allahu Akbar duminaningkipakli Allahu Akbar dumaningkipakli. Ikituhan mo bang inggehin na dohi. So comment po nila si Facebook po na. So ikam sa dia nganjawawan ni taabot si Elo paghuhukom. Makinan kituhan manglain pengitian dangan-dangan niat dangan-dangan si pengituhan mengetahuan niya kaya ikituhan tamang kita dalam pengitian manusia bang niat nila magbono sali magtakbil doon ba ng kepak magtakbil doon ba ng kepak pinamaning si CM itohin pinamaning kepakin si CM itohin nataabot isabot si Allah kung makina ikitawhan maingahin ka dasal ebenari pegge dilim pengitin manusia gaya nang itawhan ni kamle gaya kitawhan bang ini dalam pengitian ko gaya nang itawhan na tusin gaya bang ini tidak asa maksud dilim ako siya demikian pero kita ko bang ini pegge ano ang buang ang gaya ibili gaya nang itawhan ni manusia pet Allah Subhanahu wa taala. Bigay panghati itu atau ilmu itu ni antu. Kome limited. Dumen unlimited. Limited tu ano ilmu. Bisan do ko magharap luo niya masih ikitawhan. Magharap na yan sa niya luo. Kome kita biko ito lay. Kita kami bang ini relembosa ko lay ini isinin. Para ka magharap pero kita tapit dukam siya. Ako siya demikian. So niya asal Tuhan maghuhukumin taabot si Allah. So kaam to tapit na hepkam, tidak kami na lahat Saudi pinain, tapit si Makkah, tapit si Madinah, tapit
Ini ko sabi ngamal pe ka pag etero ko tapit manamal kol kenuhan ko ke hemiuhan sa pate no bisan ken ko may tala lain ko si igad denule banga salbentel pa bentel pe genon yero binistahin so tewa na hininang bito magpangadji tuwan ako bangkame Cebu si Manila pikam si Masjid Luhut Baan ko ilay si ilay si Bito Cruz nila masjid ang tanan ko kaba Jumaat ako Luhut Baan kalay si kami tentenga jamaah ko lain balik Islam ili niya asal di may balik Islam itu asal balik Islam mila itu nilai jamaah ko dan buat kernel ili Marines Colonel graduate PMA gani magkumbinsi si iye gani magdaawa si iye gani amad magbasar iye commander mag-asek si Kam Abu Bakar bang tesep biru iye bono Kam Abu Bakar inasek wala jaman si Erap iye commander paasek tang na pene bang kung ite Muslim mag-eget ko may bagaang nen batang mangusaan ng Muslim na sige ko ito na dehelupen ang banako Jumaat dehelupen ban kami ubus puase ka bakas lite aga bakas absent tahajjud ne tarawih ne laya bakas asal manama ini nen pangatayan asal agit manama siya. So gayan te enute gayan te bistate pinaha ko Muslim kami apo ko kami kepupuan ko Muslim no. It's not that makajari iye hap amban kao bisan Muslim di ile upe iye amban kao Muslim kami amban tagna alay asal non Muslim. Labi ne bang ni di Manila miyan tahat TVF kali sinian maka jahalis paling kan nen kyo depende si kahalan manusia depende si so kag tutu si Saudi asal suwe na pinagsakit-sakit tawa na ito urungan di waktu kawa Jumaat na magpangadyo siya. Pagka gahadya kitawhan may bang ini pahala dasa saat ningko sa ito pakale bang ini pahala ng tawad siya lewdembuli. Tawad siya lewdembuli asal ini itong nepen ng buat dembuwa ilista ni dembuwa batang balik ke mon pitu rem dunya maghinang kahapan maghinang ningko bisan sa pain dasa saat ngaji atau bisan sa pain sunat ng bahaya. Karena manusia mate wagi mabaya balik pitu rem dunya ngahinang kahapan kawan. Cak gani gani niya lai kapatut pe tabalik pitu rem dunya puas. Puas ni ko inulungan chance, puas ni ko inulungan waktu, puas ni ko inulungan para tu dalam dunia ini. So in short, antag-antag kita dunia, antag-antag kita dunia, hinang no ingi tegi SGS no isang. Gado kau yan, kimun bakas pangandakan ni Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat, masih tegi SW manusia. Karena ibadat pangandakan bagi tegi SW manusia. Malaikat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ba isag kawi din again pereheng. No. Masih niya si baran no hak no subay pereheng, subay tuli, subay pahali, subay kiyama. Sabab saya manusia. So bangili hinang no iye TGS may tawad siya lo kiamat yan ikaw sinusulan. Sa niya waktu palaway hadya may waktu gahinang nugugaro niya
gero kau me bisi gero kau I sinusunan kau sa bang hinang no na iya sa tamanan TGS no le tawot sila den mo gani kau sinusunan sa iyan in kahalan so kaam to hunit ako pag itasulay ko hunit sinanalan di metuyan lagi bang may amo na may gaitan tumahapadat ne na pa may hunit siya inorasan kayo bang lumengan kayo ini libre pe gasut libre pe inamahan na hunit yan sa malingkan din kayo asal suway gaya ite ke lupate pag-ibadat ito Allah subhanahu wa ta'ala so nembuli billahi yaratil kami pataha manamal anyway kami tu kami bang may kinakan si jawruin kami si pagpangadji atau tiya ne gurubi atau pong tiniitili ke Ustaz Malik na tiya iya nag-volunteer si Kaam. Happy to mag-volunteer si Kaam. Pag suwe dia mag-volunteer si Kaam. Iya manjari iya tepuk ne atau emna ne atau pagpuriput ne ilmu ne. Kaya suwe kewajiban ne suwe sinil si Kaam atau suwe iya nga hadiah suwe iya ngurong si Kaam. Kita buat sila hari kiam mismo ia sinuput bangwe ka paswas bangwe ka pano ne bangwe ka so balik ko bisale hinang te di inge te SGS te di kita buat sila hari kiam na masih lain daw pag-uukom lain sarak merentel menggani aku lang so yer bi makapatahak manamal sine story day so kung ano kita bigay story kita benal ne kasi may kaam to tehunan ne men mentel wa kita aku gero sa ku tekilelevi na so kita men kilala bang magkiswa lo sine Manila lo kumetalanggal bina kung kapag salam so kasila sarok salam dua asika wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.